Hihi Akenya munini wa President Rigathi Gachagua ni kurihira ararihira maundu maria ekire Uhuru? Umekuja umeniwekelea makesi ya uongo, umekuja umeninyang'anya pesa yangu. Sasa baada ya kufanya hiyo yote unatisha mimi ati nitajua yeye ni rais wa Kenya. Mimi Rais Uhuru Kenyatta na kuomba nikiwa hapa Nyeri, usiue sisi vile baba yako aliua JM Kariuki. Mimi nakuomba na rais, kama lazima uue sisi, utuue wiki hii watu watakuja kusika sisi. Ni nini unauliza sisi? Unakasirika tunaenda nyumbani. Si ulikuwa unajua iko kwa katiba lazima uende nyumbani? Makasiriko ni ya nini? Wewe ni tajiri. Thutha wa gutuika munini wa president wa mbere gutururwo, munini wa president Rigathi Gachagua gutururwo na kuringana na Senate aragirirwo gukorwo na ihitia rimwe, no thutha wa guthuthurio ni Senate aronekana arari na mahitia matano, mamwe mamo mari guthie mugaru na watho wa gatiba, gutumira uteti, kugarukania bururi, gutumira indo cia muingi uru na kumakia acirithania meke kuringana na uria arenda. Nao aikari a Nyeri kwira mutongoria wa bururi Dr. William Ruto ni amakunyanira ni undu Gachagua ni aratururirwo, makiuga ati amutumirire ta mugogo niguo atuike president na kuongerera 2027 magacamania ndebe-ini. Kithure Kindiki gucagurwo ta munini wa president thutha wa Rigathi Gachagua gutururwo rutha rumite kwi mutongoria wa bururi Dr. William Ruto. Ino ni tabarira ya Mururumo haria tukurehagira mohoro maria marahanika thiini wa bururi na nja wa bururi. No wakenio ni uhoro, ririkana gushare, gusubscribe, kulike na gucomment. Ritwa riakwa Makajita Wanjiko wa Ngugi.